Blagosloven Bog naš svak do sada i uvijek i u vjekove vjekova. Sa dusima preminulih pravednika u pokoj spase duše slugu tvojih, čuvajući ih u blaženom životu, koji je u tebi čovekoljubče, u počivalištu tvome, Gospode, gde počivaju svi tvoji svetitelji, upokoji duše slugu tvojih, jer si ti jedini čovekoljubac. Slava Otcu i Sinu. Molim mesnu zajednicu da položi. Hvala. U 18 sati je služba u hramu, u 19 sati je kulturno-umjetnički program. Kad završi kulturno-umjetnički program, oko 20 sati je večera po šatoru. Bog naš svak do sada i uvijek i u vjekove vjekova. Sodoke pravedni skončavši sja duši, rab tvoj spase u pokoj, sopranjaja je mi po blaženoj žizni, jaže u tebe čelovjekoljubče. Pokoj si tvoj, Gospodi, ježe si sveti tvoj, upokoj je rajeća, upokoj duši rab tvojih. Ružice Spasoja, Bogdana, Lazara, Jelene, Rijeste, Danice, Mirka, Ruže, Femke, Ane, Miloša, Mihajla, Mile, Marije, Nikole, Miroslava i na koju godinu držimo spomen i pomen onima koji su postradali, koji su završili u logorima Barš i Šarvar. Kad čitate ovdje ova prezimena, znači pola prezimena nema s ove ploče više u selu, a otprilike pola je skoro na izdaku sa prezimenima, tako da više neće biti nikoga od ovih koji su ovdje zapisani da živi u selu njihovih potomaka. Baš sada pričamo i kažem, nestajemo, ali nemamo rešenje. Nismo sposobni da uradimo nešto za preporod, povukli smo dosta toga što nije naše. I Srbija 1911. je bila prva po natalitetu u Evropi. Došli smo dotle da najbrže gubimo stanovništvo. Ne osuđujem ja omladinu da ne mogu da se rađaju, ali postoji neka začkuljica koju smo mi prezreli kao roditelji. Tačno tamo gde su roditelji bili strogi i držali do toga, te porodice su opstale. Dakle, na nama je da obratimo pažnju za buduće generacije. Daće Bog, ako budemo imali pouzdanje i budemo smeli i hrabri da radimo na sebi, da se oporavimo. Ali teško je i bolno gledati, baš kažem, iz Hrvatske sam tamo gde je bio rat, iselili smo se, isto ovako ogromne ploče, postradali u Jasenovcu, dođemo ovde, isto ploče, a naša sela su prepuna ploča. Mi ćemo završiti svi u pločama, a nema budućega naraštaja ko će ove ploče održavati i vremenom će propasti. Zato i kažem, bitno je
misleno sad da radimo i da kažemo već da prenosimo svesno na svoje buduće generacije da treba nešto da se učini i da se nešto promeni. Da se manemo malo kulture zapada pa da se usmerimo na ono što je naše, jer vidimo već da to nikamo ne vodi. I kao što su Jevreji govorili, dogodine u Jerusalimu, čekajući 2000 godina. Tako i mi da govorimo, trudite se za bolje sutra. Treba biti ozbiljan, treba paziti na sebe, treba se truditi i to je zdravlje jednog naroda. Članovi udruženja iz Šantića da polože venac. Molim članove savjeta mesne zajednice da polože venac na spomenik. Pozdravljam jednu divnu porodicu iz Aleksa Šantića. Recite mi vaše ime. Sjeran Aleksandar. Jovana. Koliko djece imate? Dvoje. Dvoje. A koliko planirate imati? Bar još jedno možda. A ne troje, četvoro. A ukupno 3-4 će biti ako Bog da. Aha. Kako se zove ovaj dečak? Kako se zoveš? Kako se zoveš? Kaži mi ime. Konstantin. A ovo je devojčica? Katarina.